Ka senjuk wa hechnong rijantia SWRJ ha kejing lang jongka ka balalong ha office tray kam ka senjuk ha mi mentedu ha ka khat kendai terik nai wing kalarai ban kentu ya ka executive committee EC jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council JHADC ban pendep no ya ka jingte ya ka yang musiang kompleks kenang baki nong shong ka rilum Jaintia kinyo ya ka yau ka bapaka. Presiden ka senjuk ma Arminus Lipon habakren hadin ke jingelang ulaong. Ka senjuk ha ke jingelang kalaya kren ya ki babun ba kimat ki ba ka senjuk kalaya linti bat pensngau sya ka sorkar na ka benta ka bha kamiat ki nong shong karilum Jaintia. Kawai kamat ka ba ka senjuk kalaya linti ka long halor ka yang musiang kompleks bat upen pawru ka jingkemen ba ka sorkar jela kalamang ya ka song pisa ka ba alpun riu klor tengka na ka benta ban shna pendap no ya ka yau musiang ka bala akmi linti las lembha. Ka senjuk ka kmi linti ba ka isi jong ka JHADC hapok ka jingelam UCEM ma thombor shiwat kinyele kat bala ban pendep no ya ka jingte ya ka yang musiang kenang bakan long ka jingkerku khamta me ki nong shong yo shong han ki baju shong di jing di harur surong ki wei de ki mat ki baka senjuk kalaya keren hakani ka jingelang ki long ban kerpat ya ka JHADC ban penlai ya ki dorbar shnong na ka balik register hapok ka Society Act 1980 jong ka sorkar jela ne district administration namar baya ki dorbar shnong la penkup bor bat itu da ka JHADC layak ran ru halor ka jing jong ki pai ba haba ki lai don kam ha district council namari ki kam jong ki omla ban pendap ha ka por ka babiang bat ha ka juk ka por ka senjuk ka kenturu ya ka sorkar ban pelai ya ka bah jong ka council kenang ba ka council kan la ban siudap ya ka tulop jong ki dong tre ka senjuk ba chnong ye ban man ya ka general executive committee la ne ka meeting yang kan ne he wa de yo ya klam chibon ki mat ya ki wada dalai ti sakman wada debli bo ya ki jingtho ni memorandum sa sorkar bat ki udang yang ni udang sateng bat i wada deb teni snya kemen ni ong wa ga wi ka banta wa yoi kat kam ga mat ka wada man success le ni ka wada yoi ka bom slam ide wa yo no i ya ga ya wo thme kat kam ga jingla luti ka yong ka senjuk de ya klam wo local MLA yong ka jwai o ma wailat mi ki shala jing yo wo ot nami wo yo ye ka jing ka wa ki nong chongchnong yang ka Jaintia pan artli ki district ka east wa ka west hapo yang ka ni ka yam siang man ko wi ka yaw ka pau nam tam bat ko slem tam hapo yang ka Jaintia yo wo em ka jing khnya khanra hado wo em i woni jing ya thot ten ki jing ja ki wo man so cha lambop ka ri kam ter ra yo ki pau snam ki wa hadin wa ka JHADC mbuye ko pun krek kam ya kani ga yaw kam ko da jo tibi daw yo ya ga yaw so mala apo yang ka Jaintia ga yang i kam tam apo yang ka juai ta kam ta yo ya gini ki khajak sngi ko da dem new MLA yang ka juai rangkat wa ki witawan ki MLA la ni ki colleagues yang ono po yang ka Jaintia na do deputy CM bat kam jo ki witawan ki wa em hakani ka sarkar MDA yoi das ab das nyau bila skhat ya kata ka jingli ot dinam yang kesenjung kan ado udah ye ki ui ya kan ka fon la ni ye ki punyarap open poi smart ka ka fon cha ka JHADC but yuluti hapo ka jingya akhmat ka yang CM yang ka JHADC umati chiwat wa ka executive committee ka yang o but kamtam la wa ki ni ki wa EM in charge yang ka yaw o ye no ki smart open krek kam ya kan ka poisa ko de yo ki na ka sorkar wada TV kam wa ar paun ruklur wo tnasmat ya kan ka yaw yo man ka wi i ka jingchikri ya ki pai ba wo bon yo lai ne won jing i jingko man ka la ka jingkur khu kam tam ye ki tu street vendor yo cha be na ka por ha ka municipal na ka banta wo myo thau chong ki pli wa ha ku chong ha ki rot sorok bat kam jo la wa yo wa em ki wan ki banta ki wa ha bi u ya ma yu nia kam tam bon sen wi driver kat wa chong dai gi hasurok te kani yoruti bat wa karpari wa ka JHADC rangkat wa ki bor yang ka administration district administration o wele kat wi o korek smart no ya kani ka kam khanang wi yo iya ka yaw ka watme yo iya ta ka yaw ko man ko paka wa daw chong ni hala ki jong ki dukan la ki jong ki store ki yo i nakabanta wan ra ya ka chong suk chong san baru ye la meeting ya ka khoj ka jingya ne ba hawa ko ni kat kam man kat ni hawlai che yaw
yoi hadu ke ni por o mem di ke kejut dang pun ke ding mas na ka benta ismai tunga rei kan ni le yoi mede yo ai ka ya ko met upaka yoluti ke parking na biang bat kita gi won ki jing ulat iki te ni por nga kwa apil cha ki nong chong chnong yong ka rilom jaitia hagini ki ardali ki district na ka benta khamtam ki nong sanchar chnong na ne ki wahe chnong bat ki witawan kam ki stakeholder na ne ki sing bahalang bat ki nong chong chnong na do ki mandai manpa kharo kholot o ye kre langi wa ka sarkar bat kam jo wa ka jitmu yong ka JHEDC wan ra le na benta ka wo save i la ne wo punne i ya ka khoi ka jingar yong ka yam siang ka wo mut de wo ila di wo ka mon ka sarkar o wi ka wan ra i wo yo inong kom ya ka permanent landfill te kantui ki bor ki wa pai ya ka municipal te ne ki bor ko pai ya ka muda na ka benta wo le ki wa kam yo yi le u ya da ya ki ki wa yo yi da ya ki lum ki pedeng te kar pari man ki ya kare lang mo man ki wo khim sin la ka sarkar wan ka chei na ka benta wo karpat ka upan yo i kam yi ki ni ki wan ki kam ko ba bar ki jing temu ki ba te kantui ya ka ni wa na ka liang ka sunjuk wa daw em hele ka join ko khut i do ya waro ki sing bat kam jo ki wa he chnong ki miu em ne ka sngi na ka bantaw ye mirjing mut bhai he ji to karpang kam wa ka ni ka permanent landfill da ko yiu yo kat kam ni ka technology ko yiu pene pensa pen khoi pen jingar ya kamariang ki ki wa kham tam kam ya ka wa mantru ka wa da di da waro pa chnong juai mta do ka di ki bru ko chong juai rai ki bru da ka leng so dong yang ka rijeng tia wan chnong wan buhai chnong gi wan chong chnong wan high school wan puregi heini jing tu yang ini yang senjuk bat ke jing kerpan yang sarkar jing yet to ga jing cha lang shop ag mariang me beta ke jing hab yung pria hau ni benai wada dep ag sandarik yung ni benai de ba chibon gi wareb da bodong gi ne beta kubau ko yoki wada cha ta hagi ni gi chnong nadu ko penthor lam teng ko mustep ko muplang ke yong no ko aga chnong den tring ini to gi chnong gi wada cha ta au pria nadu ile yo ba yo ko yoki tekat le ya sarkar wo tu le ya sarkar wo e ge jingyarap smat segini gi lanot ne ba da mg aga jing do no ko khro ne ta ka kamret kamriang yoki bar haga ju por le ne liang gi yung gi sem yoki le ta bon gi wajet gi wapai nang ba ga jing cha lang sok ko pria takat wo kamte tentu le ya ga sarkar wo e kinu gi jingyarap kamtam na po ga disaster management wo pha kinu gi jingyarap na do video yung gathal lasken blok wahab yung gini chno o e gi jingyarap na ni ule jewa mk terus gawin le ketu ya ga disikonsel kayong i kamtam yung cm ma ti chuat de ba i kam ga senjuk ha ya ga jingtho wo penlai ya gi dobar chno hapo ga society act 1980 sagawi ga jingatu ya ga disikonsel kamtam yung cm wa katkam ga jingyu jangai gi yung i wa chibon ni liang gi nongkre yung ga disikonsel la chim stingi ye kam yung ki hapo council board gi staff yung ki wa mandala ye chemi kam gi nong git kam na ni kam gi pajba do nom gi chibon awalai gi man ga sngi ya ko por yung ki da man go walos de bagi kam yung gi miu pendem nei daw biang gi staff ki wakare hagatai ga council bat nei liang gi staff le da jo persnyang gi wa odi umbyo gi ya ka tulop ke yang ki na kata ka daw man go ga jing o pro ya gi paiba nong chong chong yung rilom jantia waro ubi ketu le ya ka council bat ya ka sarkar mda o ha ginu ki jingerap lane ginu ka share ko to ba yung ka council kanang yung yo ka council wo pendep ya gitulok yung wakare chawaro gi staff yung ka council
kenang wa yo like ki pai ba umat ye gi jing e hagi nu gi kam wa ki to pendeki hapo ka council kam tam wa da poi ga ni ga por yo ga Christmas la ni ga New Year ki pai ba no chong yang ga rilom jai tia la yo higi ya ga tulo nang wa ki le yo du le men le selpa ba dia gi wa duna tungguin le yo gi ya ga ta ga bai bam bai di ke yong ki yo ye gi uksa ya gi kon kinat ki yong ki kam tam ya kini ki kon ki yong ki wa dang em ga jing pure umdi gi usu ya gi bai kelas la di gi bai tuition dan kita ga dau ikam ga senjuk yo jengai ya kini gi jing e tekan tui na do ga sarkar MDA ban ya council la da yo gi ya ga tai ga bisa na ga sarkar MDA le upenem kam hok ila hapok ga council kenang wa yo man ki pajba yo yo mentoy ban ne liang ga council le yo kre go ne beta ikam ba ne beta ki pajba begitu gitu boleh cuma